iryo joro urumva hashize imyaka 20 ngo habe mu rukerera arambyutse arambwira ngo ararose ngo abona umuntu araje aramubwira ngo ku mwaka wa 30 bana n'uyu mudamu wawe azitaba Imana. Urumva bashakanye 95, imyaka 30 yuzuye muri uyu mwaka. Noneho turabisengera ariko bidakabije bidakanganye mu byukuri. So sebaga bari katambuke nawe yatambutse ubuhamya. Murakoze. Abantu barimo barahumurizanya kandi ni ingenzi. Ndashima Imana ku uyu munsi ndi hano. Namenye amakuru ko Mama Mutoni yitavye Imana ndi mu kibuga cy'indege ahantu ngomba gufata indege ngenda. Aho niho nahinduriye gahunda yo kugaruka, ubundi nari kuza mu cyumweru gitaha. Shima Imana yabanye nanje, haba nagarutse uyu munsi nibwo nahageze mu gitondo, kandi Imana ikaba yarabikoze neza. Imana yabikoze neza ku buryo nanje zamuherekeza mu bazamuherekeza. Uyu muryango twarabanye, abantu batuye Kimironko barabizi, nubwo ndi inshuti ya Gospel Assembly Church, ariko by'umwihariko Reverend Mbonigaba ni inshuti, ni nawe pare wanje. Tuziranyeho ibintu byinshi, ariko ndavuga ibintu bitatu kuri uyu mudamu, uyu muvyeyi witavye Imana. Mbere yuko aza mu Rwanda twabanaga na pasiteri mu ijoro ryo ku itariki ya 25 ishira 26 mu kwezi kwa 3 2005. Twari turyamye twembi mu cyumba. Hari association yitwaga Isoko y'Ubugingo yakoreraga hano afase neza ya Foursquare. Turaryama nk'ibisanzwe, twarararanye imyaka yose, umudamu ataraza, haba n'ubu iyo twagiye mu masengesho turararana. Iryo joro urumva hashize imyaka 20 ngo habe mu rukerera arambyutse arambwira ngo ararose ngo abona umuntu araje aramubwira ngo ku mwaka wa 30 bana n'uyu mudamu wawe azitaba Imana. Urumva bashakanye 95, imyaka 30 yuzuye muri uyu mwaka. Noneho turabisengera ariko bidakabije bidakanganye mu byukuri, ntitujya kubesha. Twumva ntibishoboka, twumva nje naramubwira nti n'inzozi zisanzwe ryamusinzira. Ejo bundi ngo arware, ikintu cya mbere cyanjemo ni kubera ko hari ukuntu byahoraga binyura mu havuga siki kintu niki. Impamvu mbivuze ni ukugira ngo abantu baraha rimwe na rimwe Imana nizajya ivugana namwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mujye muba maso musenga Imana. Nubwo gusenga bitahindura icyo Imana yagambiriye, kandi uvuga ngo ntitwasenza arwaye. Urugendo rw'uyu muvyeyi rwari ruzwe mbere y'imyaka 20. Icya kabiri, ndavuga hejuru y'imirimo yakoreye kanisa. Abashumba baraha barabizi ko amasano y'umubiri atagira imbaraga iyo umuntu ari umushumba nyakuri. Amasano y'umubiri nta mbaraga.
kandi imvune z'uyu mubyeyi yavunikiye itorero ntabwo nagaza nzumva naje ntarabe umushumba. Aho nabereye umushumba nkabona imvune, nkabona ibibazo biba mu matorero, nibwo numvise imvune z'uyu mubyeyi. Yabayeho ubuzima ibintu byose, itorero ryose riba muwe, ibikoresho byo gucurangisha, byaba ibikoresho by'ameza, byaba ibikoresho byo kugaburira abashyitsi n'abashyitsi bagomba kurya, byose byabaga muwe. Kandi abageragezwa henshi nkuko natwe tugeragezwa henshi, ariko umudamu uzobona atagira ijambo ku buryo ngo avugire ibiryo ni bake. Yo kugaburira iminsi 3, yo kugaburira umunsi umwe urumutse ugataha, ariko akangiringiri mu rugo abantu bazunguruka imyaka 10 igashira, 20 igashira, nta jambo urumva avuga hejuru y'uburyi ku bantu bazenguruka mu rugo. Icyo kintu cya ni memoire mu buzima bwanjye. Ambungu numve rinyuze mu matwe. Nta n'umunsi yakoze attitude, kuko abantu tubana barazi ko nubwo ngira intege nkeya nisha, ariko ikintu citwa kwitegereza Imana yarakimbaye. Nta attitude nimwe yagaragaje ngo akore geste wovuga ngo yari geste y'agasuzuguro, yo kurakara, yo kwitotomba. Yarakoze agakorana umutima wose, kandi akihangana, akarinda amarangamutima yakayakomeza. Mu burwayi bwe hari itangazo hano bampaye, imodoka ya RAE 017G, RAE 017G aje gutanga inzira byihutirwa. Mu burwayi bwe ntibwatinze, arwaye mu minsi mikeya mu by'ukuri. Ndashima Imana ko twagerageje guhagarara na pasiteri uko dushoboye kugira ngo tuvuze ubuzima bwa mama Mutoni bugaruke, abeho, arera abana be. Ariko mu byumweru nka 2 bishize, niba atari kimwe sinzi, ngira ngo pasiteri aribuka, twarisharanye muri ofisi yanje, ndamubwira ntewe witegure, ariko nsanga we ariteguye kurushaho. Ndamubwira nti rero ukuntu umudamu ameze witegure, tout est possible. Nsanga ariteguye. Ndagira ngo ngushimire pastor, gukomera wagaragaje hamwe n'abana by'umwihariko, ariko nshime cyane uburyo wavuje umudamu, wakoze ibishoboka byose. Abantu baza bagerageza bakavuga ngo yenda ngo umukeno wabayeho, ndagushimiye ko witaye ku mudamu ukamuvuza uko ushoboye. Turi Imana yogarura ubuzima bw'umuntu, n'abaganga si Imana bogarura ubuzima bw'umuntu, ariko you did your best. Ndashimira Mugisha, uri umugabo papa, uhagaze iruhande rwa mama, uramurwaza, urarana nawe, urara hasi. Imana izaguha umugisha papa. Ndashimira abana bose, Imana ibakomeze kandi bihanganishe. Ndihanganisha itorero rya Gospel Assembly Church, mwihangane kubura inkingi y'itorero. Mushumba uri kumwe n'Imana, ariko natwe turahari. Aho abantu turahari, tuzagerageza gufatanya mu masengesho n'ibindi byose bishoboka. Mama Mugisha, Imana imuheruko ridashira, ibyo yakoze mu bwami bw'Imana bizibukwa, natwe tuzabizirikana. Murakoze. Ntabwo n'ibyago bizongera kubaho, kuko zamaze kugera mu ijuru. Mu murwa mwiza umutima uzataha, ubukene n'imibabaro bishize. Ntabwo n'ibyago bizongera kubaho, kuko zamaze kugera mu ijuru. Mana Ibrahimu na Isaka na Yakobo, Nifuza cyane kuzaba mu ijuru, mbaraga z'Umwuka Wera
n'ubutabazi ntega kamere y'umutima kuzaba mu ijuru imanuke mu mitima y'abizerwa nawe. Umuryango wa Revera Pasiteri Murigaba, abana be nawe ubwe, imiryango imushamikiyeho yose, itorero rya Gospel Assembly Church, twasenze ngo imbaraga z'Umwuka Wera zimanuke mu izina ryawe. Ai Kanani isi ahadi kwa wateule wake Mungu we Israeli kumurugunikia Musa. Chechekesha mazwi yawe kuitahasi home mizina ya Yesu. Rafael Ngolomi la brisa de Galie. Usi wezo tuwa usenge mizina ya Yesu. Tegeka. Jaba fosi medebo le porte feriado. Ai tugabona makerubi maserafina baganda. Kageri abaeno ki tugalamusanya. Utula Musa Yesangaleta Muwatale Muruhuke. Tugabona makerubi maserafina baganda. Kageri abaeno tugalamusanya. Utula Musa Yesangaleta Muwatale Muruhuke. Usenge abantu bose bari bujye mu mayira, imbaraga z'ubwiza bw'Imana zibane nabo, ubutware bw'Imana butegeke buri kintu cyose kigire ku murongo. Ineza n'urukundo rwawe Mana bibane natwe twese. Abizera bose baraha turavuze ngo amen. Murakoze. Amen.
Amen. mwigireyo ndebane n'umucuranzi. Mfite amatsiko n'ubwuzu yo kuzaba muri ico gitaramo Zabona Yesu bwa mbere intwari zanesheje isi aba bose barize kwizera kwabo tuzamura amajwi n'amashyi urukumbuzi tuzaririmba tuzaririmba Yesu fire tuzaririmba Imana ishimwe tuzinira Imana tuzaririmba Imazwa Imana ishimwe tuzaririmba Haleluya Amena turanga igisirimba Yego. Imana ihimbazwe Hallelujah. Cara desaveras. Hallelujah. ni wowe bugingo bwanje kandi kuri wewe niho siganirwa Yesu kandi uri n'inzira niho siganirwa